Dostlar, assalomu alaykum. Bugun biz Aqbata Burgunda жылқы базары, мал базарлары тартып көрсөтөбүз. Сиздер каналга атталык болсоңуздар, катталып видеону артына чыгырып туруңуздар. Муну уйду канча калдыңыз? Билбедик дейт. Канча калдың? Аксыдан келди. Аксыдан келди дейт. Sen aldın mı? Sen aldın. Osman. Kaça oldu? Vay men kolun çatörgüdün. Басын айтпады. Канча oldu камына саныйлар? 160-170 mi? Балдар эркек бургачубу? Мунусу 160, мунусу 170 болду. Бунусу эркек экен да? Мунусучу ургач экен. Сиздикичи, ооба? Канча oldu мунун баасы? 160 деп атабыз. 160 миңден дейт. Бүгүн базар кымбатпы же башында болуп калдыбы? 160 миңден дейт. Муну саны. Сеники ченим канча баасы? 115. 115 миң дейт. Эки тиш. Баласы эркек экен, эки тиштүү уй экен. Мунулардын баалары кандай болуп атат, Сиздики канча болду, ооба? 130. Муну сануйдун баасы 130. Бунусучу? Бул дагы 130 миң дейт. Бунун баласы кандай? Эркек бургачубу? Экөөнүк тең эркек экен. 130 миңден деп атат. Урматтуу көрүүчүлөр, каналга атталыңыздар. Мындан бияка мал базар, кой базар, жылкы базарларды калтырбай тартып көрсөтөбүз. Муну саны канча болду сиздики? 135 миң дейт. Баласы эркек бургачубу? Ургач экен, а? Канча сүт берет эми бул эми? Сатып алдык. Сатып алдык дейт. Муну канча чыкты жигиттин эле? Канча болду? 120 сурады. 120 миңге сурап атат дейт. Муну ол жерде соода болуп атыптыр. Канча болду саны эке? Канча болду саны? Муну саны 100 миң болуптур. Баласы эркек экен. Сеникичи иним канча болду мунун баасы? 95? 95 миң дейт. Муну санда канчадан болду? Муну канча болду? Муну саны? Сатылат. Сатылат. Канчага? 15 деп атабыз. 115 миң деп атыптыр, бул саны. Сиздики чаба? 85 миң. Муну ол жерде соода болуп атыптыр. Канчага сурап атасыңар? 80 миңге сурап атат. Кичинекей саны да. Баласы эркек экен. Verin. 80 mi? 80 миңге сурап атат. Канча болду сиздики, ооба? 110 берип. Муну 110 миң берип аттым ойга. Сиздикичи муну саныңыз канча деп атасыз? 120 деп атам. 120 миң. Баласы эркек экен, а? Баласы сеникичи? Уаным? 15 миң сом. 115 миң дейт. Баласы ургач эркекпи? 6 тиш албасы. 6 тиштүү экен, 115 миң деп атыптыр. Сиздики канча деп атасыз мына саныйда, ооба? 110 миң. Баласы кандай? Эркек. Муну соода болдубу? Канчага ооба? 110. 110 миңге сурап атасыз. Муну саныйды 110 миңге сурап атыптыр. Бул жакта ham соода болуп атыптыр. Бул жакта дагы. Муну ол жерде соода болуп атыптыр. Кандайсың? Амантыр, атпат алдыңбы? Канча болуп атат бул уй? 94. Муну уй 94 миң болуп атыптыр. Канча болсо бересиз? Канча болсо бересиз? 100дөн жогору. 100дөн жогору дейт. Мунун да өтө чоң уй кириптир. Канчага сурап атасыз, ооба? 33 Муну уйду 133 миңге сурап атыптыр. Наркыбы? Ne lan ülke? Баласы менен 133 сурап Balonu атыптыр. açma zamla ucu bozdu. Баласын 33 миңгеби? Эркек экен да баласы? Ургачыбы? Мынакей. Муну ургачы торпокту 33 миңге сурап атыптыр. Бербей атат бирок. Birinci de koçum o ha.
Bunu olacakta ham savdo bo'lyapti. Hozir borib tartib ko'rsatdim. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. 36'ga amanaka bermedim aka. Ben 36 diyorum. 36'ga bermedim deydi. Eski de kayla bu. Qaysi savdo oldu? Buna mı? Sanoy mu? O. Buna Sanoy savdo olyaptır. Kaçan sırada? 100 ming. Buna Sanoy 100 ming olyaptır. Ha? Elqi var. Qaza 100. Oyno 100 ming berayotgan bo'lsa ber. Bunu aytotpa bu bala. Bunaki, bunalar balalarına bilip verin. Kaçadan moda dükkan bunlar? 160'tan. Ha? 160'tan. 160 mingden. Baldar erkek mi? Urgaç ekol. Baldar urgaç 160 mingden deydi. En kımmat qaysi oldu hemen? Buna targıldın bası qanday to'nim? 100 ming ekan ha? Bunalar qanchadan o'tasiz? Qisir bu bular? Bu qanchadan o'tasiz? 130 mingdan o'taptir. Sanoylar 160dan, bozuylar 130 mingdan. Pazar içinde o'zi. Savat turlar esa uylarda. Ha, молодец. Ну daka mezoda savdo. Men ham yomon sayman. Qattiq saysiz sizlarga? Ha, Qattiq saysizmi? savdo. Ha. Qanchasi ketli buni? 40 litr süt var ekan. Oho, 40 litr deydi. Ana bir nimaga tol bo'laga. Oy? Ushuydan 40 litr chiqadi. Oho. 5 litr qaymoq var. 20. 5 litr qaymoq var deydi. Sattı mı? Torpaqda sattı mı? Qancha verding sen? 85 ming beryaptır. Yenesi benden 85 beryaptı. Tuttur o. Ha? Yenesinin özüne mi? Mal qimmatlaptır ha? Bunun qancha tutasiz hemen? 85 beryapti. Shuga o? Buna uyga 85 ming beryaptır. O'ta cho'ng uy ekan. O sodani biraz tartayın. İnternette çıkıda duran var. 6'a verdim. Yok o 86 oldu ha? O da duran. Evet, bak. 87 alım deydi. Kaçanını almasan bolu cetiyor. Hak oluşuyor. Gör. Ладно, bular sodaсын kılarsın biz de işte tartı öğreyle. O, buna Sanoy'dan bası kaç oldu deme? 150 de tamam. 150 ming dotas. Balası erkek be? Balası urgaç ekan. 150 ming doaptır. Bunu ol jerde ham soda kızıptır. Buna buka soda oldu ha? O aslında yoksa. Kança ha? Etmeli. Kança soradı? 130 mingga so'radi. Mana bu qap 130 ming bo'lar unda savdo oldi hozir. Sodan sonunu tartib ko'rsatayin. 100 ming birga olib turingizlar. Buni qara bu qancha oldi cho'ng buqa? 150 ming. Buni saricha? Qancha oldi? 140 deymi? El qavar, soda qilmaysizlar bir el ko'rsin. Davay. Qanchaga? Ha, yokoni 260. Buni qara menen sarıga 260 ming so'rayaptir. Buni buqaning basi qanday oldi aka? Qaysi? Buni siz qarab turgan. 105 ming. 105. Nar qancha oldi? Bular qancha odam oldi? Bular bilasizmi? Bular 75 mingdan so'radi. 75 mingdan so'rayaptir. Hurmatli ko'ruvchilar, kanalga attalingizlar. Bundan buyoqqa mol bozori, qo'y bozori, jilqi bozorlar qaltirmay tartib ko'rsatamiz. Qandaysan? Qancha oldi bu yoqqa? 150 deysinmi?
Muno buqani 150 mingga suraptır. Hurmatlı görüşler, kanalga атталыңыздар. Мындан бияққа мал базар, қой базар, жылқы базарлары тартып көрсөтөбүз. Сиздер менен тынчтыкта, амандыкта көрүшкөнчө.